Giki nikio giko kiria gikoretwo gitunga aikari a itura ria Kilimo kuma tauni ya Nyanyuki kaunti-ini ya Laikipia riria maruma micii yao. Iria ugirete mahuti maya magukokwa na ni makinya. Kuringana na aikari aya thina uyu wambiririe thutha wa itua ria thirikari ya kaunti ria gucenjia njira iria mageragira magithi kiara-ini giki na makiambiriria kuhuthira njira ya aikari aya undu uria riu matigite na kigiriko kinene amu riu rori ici irathii giteaga giko barabara-ini hakuhi na micii yao. Thina uria turi naguo muno ni thina wa giko giki tukite guitirwo hakuhi micii na ti hakuhi micii, in fact ona kiri murango-ini wa one of the residents guku. Ni undu ucio ni turathina ni tukona hinya gutingikomeka ni undu wa muruki uria uri guku. Nafaa wamwage takataka huku ndani, lakini sasa imekuwa wanamwaga kwa barabara, na kila time wakikuja wanipate hapa na waambia, wananiambia wametumwa na wakubwa. Wanatokanga huko juu wanakuja na rivers mahali takataka inafika wanamwagia hapo hivyo. Na watu kujaribu kwa confront wao wanasema wao sio responsible. Aikari aya maugite ona thengia ukoro ni makoretwo makihura riboti mateta mao matire mwona wa kumathikiriria na riu maraikara na hahu ya kugwatwo ni mirimu iria yumana na giko. Amu giko giki kiurirwo ni mbura iria ikoretwo ikiura kiracungirira mai ma giko kwaraha barabara-ini. Ni gukoretwo gukiura na mai mahitukagira hau ni murona ni handu kianda-ini. Koguo mai moka riu ni marahingiririo haha ni matakataka. Twina thina muingi muno ni undu wa outbreak ya mirimu. Alafu ni tuete ikinya na tugathi nginya kumaripotera uhoro wa matakataka maya. Na ningi mwira ati gutiro ikinya ona rimwe rioetwo ona undu uria ungi mekite ni wa guita takataka nginya umuthi. Aikari aya maugite rori cia thirikari ya kaunti iyo iria ciunganagia giko kuma matura matiganite itikoretwo igikinya kiara-ini giki kiria ni kia ika 8 no irate giko barabara-ini hakuhi na micii yao ona thengia ukoro kiara giki itire kiurana ni gikorwo kirigiceirio. Area ya dump tikuyura iyurite kuria dump pit kuria takataka itagwo tikuyurite no negligence. I would say twana tutu turoka maria-ini maya mari takataka-ini ino na ina mai maria matwana giko giothe ki hau kindu gikuo gi haha twana tutu tutio thina ni ndu tutio mai maya turatahana na tubaba kuo. Mena marakara aikari maugite thina uyu ni urabatara gucaririo kihonia amu ni urathararia miturire yao kuona muhera muru uria urauma giko-ini giki urakinya nginyagia micii yao na gucungirira maremwo ni gukoma na oho maraikara na hau ya ciana ciao kurwara amu irathakira barabara-ini ino iria iyurite giko na mai ma giko. Handu-ini ha Inooro TV, gitetwo Muthoni.